Ukoliko planirate da kupite računar, izabrali ste pravo vreme. Na raspolaganju vam je nekoliko proverenih platformi sa vrlo prihvatljivim cenama. Gledajući bogatu Gigatronovu ponudu, za vas smo ovog meseca izabrali Asusov notebook K52N. Ovaj model pokreće AMD procesor V140 na 2,3 GHz. Ekran je standardne dijagonale od 15,6 inča sa rezolucijom od 1366x768, dok se za prikaz slike brine Mobility Radeon 4200. Laptop posjeduje 2 GB radne memorije, a za skladištenje podataka koristi se hard disk kapaciteta od 320 GB. Uz njega dolazi još DVD rezač, Wi-Fi adapter, web kamera i Altec Lensing zvučnici. No najinteresantnija je njegova cena od 28.990 dinara. Ova mašina sigurno nije šampion brzine, ali će sve Office i internet zadatke izvršavati bez problema. Po običaju u kursoru vam uvek preporučujemo jednu desktop konfiguraciju. Ovaj put smo se odlučili za Gigatron Expert. Matičnu ploču potpisuje MSI, a chipset je AMD-ov Hudson M1. Procesor je Pentium Dual Core koji radi na 1,6 GHz, a za grafiku se brine Radeon 6310. Gigatron Expert posjeduje 3 GB DDR3 RAM-a, a svoje podatke možete smestiti na Western Digital hard disk kapaciteta 500 GB. Uz ovaj računar dobijete Logitech zvučnike na poklon. Također uz ovu konfiguraciju možemo da vam preporučimo i LG monitor sa oznakom E2240S. Više informacija o ovim proizvodima, ali i raznim popustima i akcijama možete naći na adresi www.gigatronshop.com.